Good morning. Thank you for giving me this opportunities to introduce about myself. My name is Aryan Tamang. I am 21 years old. I am from Kanchanpur, Nepal. I am single. My education is 10 pass. I have 2 years of work experience as cook helper in Nepal. I can cut the vegetable into different type like slice, dice, julienne, veggies, fine chops, etc. Daily kitchen setup, mija and place, wash vegetable, clean all type of tools, closing after the operations, etc. I want to come to Europe country to earn money to support my families. I am at working and honest person. I can do work in any climate, there inside or outside. Thank you. I am going to show my cooking skill. Wages got. उठाएर राख्नु मिलाउने त्यो उल्टा पऱ्यो भने छोडिदिनु Slice cut. कटिङ बोर्डमा राख्नु मात्रै त्यसलाई राख्नु Dice cut. अब दुई एउटा तिनवटा निकाल्नु त्यो भयो त्यसको पनि तिनवटा त्यसलाई अब क्युब निकाल्नु छ बराबर है ल यस्तो खेलाउनु हल्का ल राख्नु त छोड्नु Julienne cut. पातलो राखिदिनु त्यति नै छोड्नु Bacterian cut. तिनवटा गुड ल Chop cut. हो पुरै होइन है हो भयो आधी अर्कोपट्टि पल्टाउनु भयो भयो ल बिचमा चट्टै चट्टा हाल्नु साइड गुड अब थप थप हाल्नु बिस्तारै है अन्डा पल्टाउने यता साइडमा पनि ल राख्नु त उठाएर गुड छोड्नु Thank you.